Ngiyayitshafazela ke edrobheni ngiyahamba ebusona ngikho muhle kahle. Isigameko esingehlekele namhlanje nje angikho mnandi. Ngisatshafaza kanjalo ke ngised kube nemoto evelana ipake ngokukhulu ukusheshsha la eceleni kwami ngathi nje khona into eyipakelayo ngokukhulu ukusheshsha. Okay bafethu niyazi ukuthi mangabe uyintombazane ngisho ungabuki uhlezi ubuka. Thina amantombazane sinaleli hlo leli kuthiwa ikhona ayi. Ikhona ayami ke biyibuka ukuthi okay kupaka iBM laphayana enhle iX6 phakathi kunomfana omuhle but lo mfana is way above my pay grade. Angibathandi mina abafana aba in particular, you know those guys nje abahle kakhulu abama need freak because bahlezi beyinkinga nje. Umfana velane ehlikeke emotweni ayibuzisa ama directions. Yo umfana ngivelane ngithameke umfana muhle, umfana ukhuluma kamnandi. Ngicela ukukutshela kumfana ke azacela inamba yami. Okay, sengisendlini ke manje ntambama ngiyibukela iTV. Ngibuka nje iTV, inhliziyo ifocuse ekutheni umfana akasafoni ngani because umine ngikhipha inamba yena akanginikezange yakhe. Uthe hayi igama liyavela ukuthi ubani bani ku Truecaller ngizokufonela. Shokuthi bengineshow ukuthi umfana inamba unayo kahle kahle. Mangabe ngafoni ngaba kafoni nje ilo hlobo lomfana othatha inamba mase liyibukela istatus elingabe lisashela. Lilinde wena mhlawumbe angazi kusekwenzakala kanjani kulamalanga. Abafana nje sebengene kwi soft boy era yabo ukuthi they take numbers and they expect us to share back. I don't know ukuthi yenzakala kanjani lento ukuthi bona sebelinda ukushelwa. Mangabe bethathe inamba basuke betshengisa ukuthi I'm interested, make a move baby girl. Hayi ke kusenjalo kumfana avelana fone ngempela kumfana yo ngihlanyeke bafethu ngichobozele efonini izinto engangizenza ngangisukuma ecouchini ngihlala phela le mfana bekamuhle ekhuluma kamnandi umbona nje ukuthi umfana alright loyana. Ake umfana useyangitshela ukuthi yo yena uinterested ngithebe ngiqhamuka laphana wavelane wahlanya wamisa imoto ngokukhulu ukusheshsha because yena idudla ziyamhlanyisa idudla nje uobsessed ngeyidudla. Wemantombazane ngiyazi ukuthi ngathi mangabe uyisidudla ungajoli nomfana othi yena akaze ajole nezidudla. Umfana ubojola nomfana othi yena ujola nezidudla kuphela. Ungajoli nomfana ongakaze ajole lesidudla ozo experimenta ngawe ngoba nizohlangana nenkinga phambili. Kodwa futhi ngiyashoke manje ngithi lo mfana lo obsessed ngezidudla ungajoli futhi naye ukumbona umfana mayeqhamuka isidudla avelana hlanye. Lo mfana lo usuke eyiplayer leyidudla. Akhona phela ama player eyidudla oenjoya nje ukwenza inkonzo yekamera nezidudla. Kodwa mangabe kuukuthi useyachuza ukhetha umfazi uzochuza iamkendi yakhe eyislend kodwa idudla angayeke lokho eyivakashela nje ziqhubekile zimhlanyisa idudla ngala. Lo mfana loyo ke uobsessed ngezidudla uyiplayer leyidudla. Stay away from ama player eyidudla. Ake umfana propose for a date ukuthi okay let's meet for a coffee date. Ake sahamba ke saya kwi coffee date okay sayiqoqile laphayana sizesithola itafula ke etafuleni bekumnandi umfana uxoxa kamnandi yabona uyayazi into ekumele ayisho. Kodwa ke anibomqaphela kumfana okubiza for I coffee date lo mfana lo usuke ingozi usuke inkinga because usuke engafuni nokuthi aze aspende kuwena usuke kubona njengomuntu o not worthy ukuthi angaspenda aspend ukuthi nidle ilunch or nidle dinner like he rather buys you coffee something affordable you know. In few days ke umfana ubese ngilandileke yo uyayazi leyo feeling yokulanda umfana it's the special one because usually in these nowadays abafana sebethi ubarizer uze kumina yena wangilanda qobo lakhe yo kwangathi lezi ayikhathi zakudala ikhathi zobani and Romeo yo endleleni siyahamba umfana udlala umculo omnandi sinqekezisa ikhanda uyayibona leyo moment yokukhuluma kwenhliziyo sibambene izandla lana nje so la vidavi siyakuphike nomfana siya endlini yakhe kwavela nekwangicacela ukuthi lo mfana sho ukuthi akanayo umuntu sho ukuthi umina manje ozoba istraight sakhe because abafana abane straight bakise hotel kubukwa ama B&B kodwa lo ungisa straight endlini.
Mesifika endlini ke bafethu usho umsebenzi senza into ezizengayo ke lana umfana ke ugudi ke vele nje umfana u very very good. Ayi ngikhethile ke bafethu ngikhethile lana ngikhethile kulomfana. Hayi bafethu angizange ngakholwa mangabe ukuthi ngivuka ekseni ukuthi hayibo yimi lo ovuka eceleni komfana omuhle kanje emzini omuhle kanje. And futhi akunasithombe mhlawumbe somuntu esile ngodongeni ukuthi mhlawumbe lo muntu ushadile. Kuyabonakala nje ukuthi ibhashela leli. Ake bafethu ngisalele kanjalo ke embedeni umfana angitshela ukuthi ungasuki la ngisokwenzela i-breakfast in bread i-breakfast in bed. Mina ngizange ngayithola i-breakfast in bed before bekuzoba isikhathi sami sokuqala. Hayi kumfana sisukume ngempela yenza i-breakfast in bed ngimbone kumfana esebuya yabona leyo moment it was a very special moment umfana esesondele ebamba i-tray ene breakfast emnandi uyabona ngithi ngiyambona izingalo zakhe ezinhle ngiyambona yabo ile nhlobo le eziyehlisa udebe mangabe yenza into i-serious ngayo umfana wayelonhlobo ke ngilele lapha embedeni amehlo sengiwanciphisile asemancane ngibuka umfana lapho untombi zonke ke usuvukile umi ngeenyawo. Hayi umfana uthe mangabe sezofika kumina kuvelana ekukhala umbhobho endaweni. Amaphoyisa lawa sicela ukuthi kungabi khona umuntu ozophuma endlini ahamba ngombhobho ehamba emgaqweni kungabi khona umuntu ozophuma endlini kunevirus ebreakile njengamanje le virus isemoyeni waphephethwa umoya uyahluleka ukuphefumula mase uyashona kwayikhona lapho. Abantu abangaphandle abangekho emzini yabo sizocela ukuthi ba-communicate namaphoyisa amaphoyisa iwona azoba escorta ukubangenisa endlini zawo azobagqokisa certain suits azoba preventa ukuthi bangayitholi le virus lesemoyeni. So niyacela umphakathi ukuthi nivale icapha nivale amawindi nihlale endlini ningaphumi up until a further notice. Umfana velana lahle phansi kulelo tray lele breakfast umfana ahlanye umfana hayibo kucaca ukuthi umfana uyahlanya ke manje. Ngicela ukukutshela ukuthi ngisukume ke nami ngithi hayi baby ngisasho ngalamehlo okuchaba mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngisamchamela umfana hayi baby ungawara ngisho sobe si lockdown sobabili lendlini uhlanyiswa yini umfana besehlanye ekhahlela idindi. Ayi umfana silalela lana ntombazane kahle kahle mina ngishadile umuntu wami bengizoqeda nje nami uqeda ibreakfast bengizokuphelezela ngikhiphe la endlini ngishintsha amashiti ngikhuluma nje umuntu wami is on her way back shukuthi amaphoyisa azomletha la athole wena la ngaphakathi endlini ninjalo namantombazana useless. Umfana wathi wabeka amabili amathathu seniyaqoma nize endlini yakhe ningakazi ukuthi umuntu serious hayibona ngumfana usegxeka mina inami ngihlanye ngisho ukuthi wena owangishela ini mina ngicela ukuthi uzongilanda lana mina bengithi ngithanda ngempela hey kube ongaphansi nongaphezulu kumfana. Hey umfana mase aze asho ukuthi uwife useseduze uqeda kumfonela ngihambe ke manje ngiyocasha ekamereni elincane according to ama instructions omfana ukuthi yena uzozama ukuthi abone ukuthi uwife uyikhuluma kanjani naye le ndaba. Uwife uhlanya kahle kahle ulo wife nje angagwaza ngisho nokugwaza umuntu asho ukuthi uwife mangabe bexabana uhlanya unokumjova ngeanesthesia alale azavuka after hours. Uwife nje uhlanya ukuthi akahlukani naye because yena akana cent. Zonke le moto ayidrava imoto za wife lo muzi ahlala kona imoto za wife. Impahla zegama ezibiza lezi ayigqokayo wayithenge lo wife. Ngisho namathathu emzimbeni awadwetshiwe wawadwetshwe wife. So nje kahle kahle yena yabona ice boiler kulomshado. Sengicashile ke mina ekamereni elincane ngiyamuza umfana uyaxabana bayamemezana nomakoti wabo mina ngicashe emva kwesicabha ekamereni elincane and isicabha ngizivulile bafethu ngibambe ipani emva kwalesicabha ukuthi uwife wafuna ukungigwaza nje nami ngiyayiprotecta ngepani ngoba kuthiwa uyagwazana nje uyajahana ngommese uwife uhlanya. Uwife udokotela ke by the way uyabazi kodokotela basebehlanya ukuthi odokotela bakhohlwa nje nokuthi bafunda u7 years odokotela nje abana minerals mangabe sebehlanya bahlanya indaba yokuhlanya ukuthi kuyasho ukuthi bahlezi bebona idumbu ubusuku nemini. Hake bafethu ke
bayaxabana kumfana ngizwe ngisathi ungangijovi hawu ngithi selisukile kuhlanya lakhe-ke ngempela sengezwa sekuthulekile-ke sengezwa-ke manje umfazi uyagqishazela uya downstairs ekhishini ngezwa sekuphahlaphahla ukuthi okay uthatha ummeseke lo emadroweni nangenyuka sengiyazizwa izigi zizongena ekamereni uthe nje ethi uyangena ekamereni elincane ngimthi qimu ngepane ekhanda lapho sengiphethe nentambo ngiprepared hake ngimbophele esihlalweni ummese uqatha kulahlekele hake ngilokhu ngimfida ukudla mangoyisikhathi sokudla nami ngilinde ukuthi amaphoyisa azasitshena ukuthi isiphelile ivirus lapha i-breakthrough sesingakhululeka lapho-ke bafethu nje ngimbophela phayana nendoda yakhona nayo ngivelane ngiyibophe because angazi mangabe ivuka kwi-Anastasia ukuthi izovuka injani sengiyibophile iphaphame ihlele esihlalweni iboshwe lapha esihlalweni akuphelanga amahora amangaki ngavelane nje kwakhala umbiko for amaphoyisa ukuthi we are all free to go ngabiza i-Uber ngakhala ngashaya amaphepha kwakhala amakhalibhokisi ngabaleka ngabashiya kanjalo labo boyi-2 endlini ngathatha ummese lo unkosikazi ade uphethe onama fingerprints ngahamba nawo ngafike ngayisika kancane ngagcobisa igazi lami ikhaphethi igazi elincane ngahamba nommese ngabaleka nawo ummese obukade uphathwe unkosikazi mina sengubamba ngamaplastiki angifuni ngisho nokuthi kuze kusuka ama-fingerprints alonkosikazi ngenzelani ngenzela ukuthi mangabe kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uyongifakela icala ukuthi mhlawumbe ngenza i-break in or ngenzani emzini wabo ngibe nobufakazi ukuthi naku wangigwaza kancane it was self defense ukuthi ngize ngimbophele lapha esihlalweni because ubekade ezongibulala. Hey bafethu sengihlele endlini sengiyacabanga ukuthi sometimes sizolifela ubala umjolo usu dangerous in these nowadays. Mina mhlawumbe ngaphuma ngembobo yenaliti ngasinda kanjalo kanti mhlawumbe wena angeke usinde. Be very careful of umuntu wesilisa omvakashela endlini ukuthi sithini istory sakhe. Be very very careful ngoba uyolifela ubala. Buzz SA to all social media platforms ningakhohlwa ukuthi imovie yethu isiphumile iyathengisa iseries yethu isiphumile u80 rand nje kuphela ni enjoy nathi bakwethu ishisa kakhulu.